andini wa kilungu cha mwana muka wewe kwa tiwaka kana wamukia na watinda nesa twakwete ilungu sia kwa ila tono twithatu kwa thite wisinesa kana vache mchivitu kuyani vodhome tukwete ilungu mbingi muno sia ukusomethia na ingi sia ukutuma wisaithia uthekano yela pressure isia maisha wanginguwe maimbia sesie kuingiva muno na ndio mwende wote ya aini ele kana akailima kitumi matonye ithatu ineni ama undala mesietha mayukilia ngove muno kana maisenyandu undu akamesietha maituongo muno mitwano nino yesaitho wakainge nimekala mitwano ni ukesaitho yikulia mundu ayesete la eseka kiko takietha eteleki ene twitha tuineni ama undu mamuthembo sinene nguya kana woni waku twitha tunengete ndaya kana chuo kimuteke sausile kwani no sembevaya Facebook uka comment ukasisia page itawa mwana muko kavingo kameka kindu kila tumita ku like na ende comment vo mjadala niona wauendele kana katuma utumani wa kumukuve kwa namba yito ya utumani mukuve ila ni ile inya kenda imweka na kwa luke ngine 22491 ni ukule kwa yu tutambani vamwe na ende tika level tumere ne mungedi kana ndio na dokta mwiya kwa samona Victoria kakelungune notanya motaka mosiaisa wita watanikendana aituma utumani mukuvi kwa namba itunda kesetha yasia mungi ula na ngwangine mungi ungila uto Ismaili nande tuyambi yakwako ile kama sitani sera mekalindenda ni kumkwite ni ukamba wa munu na professionally ni a statistician na yu njizika na moito wale wachuite lakini atuoka kwa munduwe mweni ni kwa jiandu mweni bala kini kwa mbao matabiondo ito okay nitawa esisiara mweni na kwenu kana nandwa metha masewe iloki kitu eka ngundo kakuyuni alafu nini profession ni public relations alafu bado nini nasia young people youth mentor stroke motivational speaker ni kwa chama itu wala mwitu we public relation ni kunena nyanano tusia kwa kumwikali waise weka hata kwa kandia Kenya statistician nika masavu mambo ma research kana odhiani research no odhiani ende tonangasa tuiligeke ndoni tushunoni mwitu neta watakwa waku yamasi vanhu veitwa vaneta wata vanhu veitwa kathama ndioni aje timbioni kathama yaswe na lea nayo ti yako yakwito yamasi mwana mukosu ayuka ke kwa kitendo kite withia moyo kisaite yani watilangwa moko aka amesia itu nondo wa njikita wendo nondo wa itumi tutasisi unaona tachao kiutuma tuvikana bunundu nyene kwate mundu aye site kila kuikala nongi medha meteto kipando ukweli sasa ndazo maisha niwe mara meteto bomone kingi so how does it get to that ni chao kituma hapa bikobo okay kana sikindu kimwe kwa kindu kita communication kana kunena nya na kuendeano ndini wa mutwano kana in another kind of relationship whether no we na nyaku o we na brother aku no ngina pezi da mu ieleano nikana muikalanie lakini kwa sio bikabano we da mu kueleano uni wa maundu methe amambia kwa nangika na kwa mwende kana si okay tiwo wambe kaingeni no de maibuwa make kwa mondo manene na mayiyumi lakini ya mwende di extreme kutikula moko na wasi story yake yule modnambe nondo atoima na asia nime mama yu kita make kwa commotions bunomba sindu si kumanwe bunomba kumaanisha okay ilake songu to meet abusive marriage kana mtu anote mse maidhami o maseo moko kwa ya mwende tase hii habit na mitwano mingi timu ya ilu nibe da verbal abuse na physical abuse. Verbal abuse ni lea kikanyo ukethia mundu ndo meonena buju about basio no ke say that physical abuse isinesu ya ukuna na utila na moko ona tia kama kwa na umeno masao bikyo mundu mweni ni chawa kama sio tuango no yesaidia mundu nde usemba kuona ndati kana iko I think engimetha mayigwa aibu ya usioka kwa. Nondo at least asenu toigwe enda
enda kuikala pa woneke they are okay, they are doing well, nikenda ndakati we ni nzuku sita nzuku keda ya avoid sinu taiso isi ibeti mbingi ipata na hivyo so mambia ubuniki kufunikia na lakini wana kudhuku ona mundu ambiyo kuikisia ndeto sia akanywa wona unia kuya wenga kuwa uko so kwa bandu wote moko with a way ndeto sia thela sia akanywa so ita emotional ni abuse you with a wabi kiwe kupio wa with a yumu mweso nitoki utumaka metela mese ikawa siko tayiri toketyo I think nundo inge maitwa wa tona weddings mayasi till death do us part. I think medha mafolite kala inini kawo kethia you medha maya nisa mebangwa ngaka na mendasi ya mutwana na pia kitu kingi bado kila kitu maibu waka na maketha na verbal abuse na ya maibu and mode ni dependency rate woka okethia akaingi mundu atwa ama maina ukwati na watu step ya mbe umesa siana na umesami kusimese siana ise da chundo wa kiye kwe nuile na oyumabu kumabu no na umena siana hii na niwe sida sikwete kuya kusoma na kila kindu na ndio no kwati kwa hiyo ise da mundu yes no kwenda umaba lakini umaba akaambie maisha ba ise da ndena mbe na netina nundu mbe no kwati wake kwa hiyo akijite kala bubu nundu mbe ndungu tonaika yeah so na ya nundu na kwasani kekabe women empowerment okay there never mo try yes you can still earn your money no kwati wako okay there mondo meta muno bandu bauti lo moko no ikata no ume no yende semesha mako no ichona kwa siana yako na cha ukituma hapa bikobo ukesaidha ni babi kabu mwambe okita what really causes battering ye kana kulumwa ku ukesaidha ndo ni mambe yaka wote udhela misi katondo na ya city niwe simusi anigwe niwe nya no kusete na no kusete naka koya mwenye mana watiwo lakini kila kimweta ipa moni kuikata ni kuikala ndu mukaeleano okay there yeah ni wangosia wi mwitu akoni wangosia wabikaba na kujuka ndi tamwana uyite cha wekeo na kama si wako ikuwekea aya wana wiko sawa na musi wako na no kusete naka koya na ke mundu mkomba ni mwina mayo that too no ngidhawi say that maisha maybe na tu na veke ndukita ila mwakoseania pe ndetu lili si that is very important vayo ne wa kila mundu sorry na thank you asanti na pole uko kokede dhani wewe no abitigwa umundu lao betisa ndaenda kukutia pole na kundu ndo the andi umwonye na ku niwa ukosea lakini you can still come together kwa una umite ngingo na kenge umite ngingo na tell isi mwemba nenyo ndeyu nzawili kalake tu nikimwe so uko ile mtu anoni yes museye makosa ndenda kwa acknowledge makosa mundu mukae makosa ndenda kwa acknowledge na makosa so at the end of the day bandu bakuka makaeleano umwaka akaambata alonge akatea maka kwamba ni akatema kaekeania mahikala me paraleo na wewe kala me paraleo ba yundunge gakuikata kumondi kona ni kama yata mundu mweni ni chauki utuma babi kwa buke saidi ya kanima mbio tumbulwa kidhembake ni ndaya idhaya kana ni wendo wa badela Unawaambia wewe ndela. Okay, vetu points ni naso ubyanda noka. Okabo. Utakambe ni wewe abe umokwenda asunguma mita you expect me to ask you for permission to do anything. Yani wenda ngwete lusa waika kila kindu. Yune suola na emaitia. Wewe ayube mabena dina. Yani nongu anytime. That is one of the causes. Abenge wewe andenda maybe the wifi dhukuma. Yeah. Me ona adhiwi anetokwambia ende kale numba itwasi yambeyo ijob thina bado yumaba na yisa hivi aba kuneiwe kosi ingine jealousy lakini kama ndo akamba mita akiweu hivi abe maybe between the partners hivi abe umewina kiweu ndo trust the ulongi ona ndi siku inachao na ndi sikati wandu asiwaonde ne wachuzie nga my big bros ya ituni mbinguni na huku chini inajulikana alichagua huyu yani ayolo kuisikia kana kundi netuni asa kuye mwende weka ayambio kwa toeka spirit keta wa pepo ya nini ya kiweu na yoko hivi bado ni kuchangia chao bado kwete kaumusi no ni mwana ndo nitameuta wa matelo ni cha ukitumia ndo mato wana
zaidi ani nalika mutu anone chondi elewa ita ukitumi wese okuweke ndo keke twa wendo ki over control yandu ke saidha nina atwa wo ngina musikweni ondezi cha uchezo ndo aku nini wa mundu mukano twa wa na Biblia ningaini waisende mususiende no yesaidha as onende kwano ningwe so realize maybe nekie makosa maybe nja sisi abaya mbe nimuna kata metha maitwa wa for the wrong reasons mundu mwekali. Okay, matukwabe kila kiukita sponsor ni mundu wina ukwati mbe wa kugeza yes windi lakini pe mundu ngino ukwati wenda utegemea mundu sungi cyo kitu mikimoje thuku kituma ando matwa okay ndina atwa no mwenda atwa na atwa no ndu akwitha maisha ni wamambika la muno na tuto mwiko rego kita kesiko kinene uwa sio kwati metwa nunu ambesa yeah. Okay, ya natwa no mundu na ambesa kana ena ambesa bingi kuinye lakini ndio kwa you see that it's so wrong that is a wrong reason. Yeah, no say kalabaya we say there ni wasemba ko yakweni wa monyo wose kama na busoko ukeka utwa inondo ndenda mundu na mbesa kana mbakutabia mbesa ti main reason ya utwawa mbesa ni vela mundu wese utwawa ndo ambesa with the reason ya utwawa ndo ambesa mbesa ni vela hivi anda mundu itakwata yeah lakini sele tapo okay isini kutegemea nisi kiwango cha mbesa kilo ukaloenda aticho ya kilo mundungi pe mundu akatwa no mundu kwata asilingi litano that sawa lakini akatwa kwata yeah ongea kwati bandu yeah ongea akatwa ni mundu kwata angilia no keza kwa kisuti mbesa so ne kutegemea so ondwambe witwa wani mundu mukatwa mundu akwitha ena mbesa pe ndo ngime na mbesa lakini mena mundu mainge ka mbesa na wasaida utwaito nundu akitumi wrong ile mbesa itaketha uri isi boka iba oni boka ukaambia tiwa aye weno nduke dhapo nenge no ekana already ndo nundu mbesa ndo nundu wendo aye nenge twise wendo wibona mbesa sithe bana yeah isi sawa lakini lazima mbesa sisi ya mundunge kwa ni lo aisi mundu mko ni tetha we dependent nenge niyo na siapa na kuenda siaku but what ni no waende school we mundu we waende school mundu no waende school ndio kake tumaweka la ndiwe ta mundu mukaika na wete yawe waende school aye nenge na siapa na kuenda siaku exactly lakini nyendi kwa mundu mbesa no ni kabando ni na siakwa na kueleza na siaku na kasa we mtu anile mwikata ayebu nengi tuika malaba exactly so kama yasa bridge kila unenge kwambio kila doake ni bailo acha mtu mungu kwa that should not be the main reason nundo ilawe utwa nundo akwitha we try to nundo ambesa loka mukasio mwe detebo mtu anosunduke kala nundo kila kimu kwata ndike kibo ni wendo timbesa ni wa sasa akinokingi dito na hapa ni ya ando ni akakutwa ni mundu lo umwendete mundu still I did your best friend yeah kana mwendo wenge yeah mwendo okay ni mwana u ndi mwenye bandu wenge bitukete wendo kana mbakutabia there is difference between lover and a friend yeah so niwo yeah so what I'm trying to say ni mundu is your lover and your friend nyono be bandu bika okay say that you ola wendo usu love devi ndivo tuo yeah lakini unge say that obeste wivo no mwamu kane hi no is that we comfortable lakini wendo we love tai wendo ta we sa overrule kana ukaingiba ukabito best kola yeah lakini reality yae nitwatwana you know that ukesaiwa nitwatwana kakakun kuka nitwatwana nikafrizia ubeshto kesaide ubeshte ni wewe atawasindwa kana ndowe suta tayade yanga isibenda ya muno twana anyway yeah ni sindi motwa lakini ni sivalite ndana ya utwana lakini kana mbakutabia baki ndukisiota kwitha utwaite munano nundo akwitha osi munano ni mundu you can be naked with that person in your soul like mundu na mutabi anything ata ko judge yeah that is your best friend best friend you know ndaka motive kindu kila utatabia mundu longi na wisi ndande ko judge you suppose utwaite mundu utoma mutabia sindu na wisi ndande kwikata ndako ko judge we say that mundu ano apart from with the moon lovers your friends na no mwadibasa lakini leo ndo mundu na ndo akwitha love devi chipo pizza and all that ni vela niwo na si adala muteno best but we kindu kingi na muiba to daktari yeah ndio na kindu kingi kimubangi bamwe kwisha mtuka strangers in the house yeah mweni esiara woni wako ni mwa
andu ime utwa wa nundu wa itumi ingi apart from wendo kanondo wa mamima atwa watene kambe wa ilo twa your best friends as in you choose from them uka choose umwevu ukatwa nikenda as she said muthenola wendo wa thela mwiri main my friends with ya no reduce okay no reduce anu ni to na temangiwe moko to yasepa na iwenda lakini atiate no best no ni amweke ayo amweke already atena moko so that one they so replace na mtile moko lakini no mwendete people will say fake love kila kibo you know best mama never difference ya love na best friends now they are friends aya kindu kingi asunguma maisi yei bede kana mbonena watu ana asunguma no asunguma ndo amwe kangu taje nini make asia don't look for a partner to share bills with look for a partner you can share well with as in you can build wealth together dukamande mundu wina mabata muku mwikali mushama madhina mamusima bata I mean majukumu twaseta mambesa umande mundu mutu no build musiusu na mukasobya mali imwe nundu watu anundu na mali kanena mbesa sindisusu lasi thela wendo kathela susu nesumilani ta zero grazing so paimana wacha ma zero grazing so you marry from your friends na kindu kingi don't marry ndukatwa wenundu nuoni mbesa na ndukatwa wekenda mushe wametamo majukumu kana maundu mamusi kana wacha sinduta fees bills ukesaidia bisi mtu anekenda mwike hata musobye wealth yemwe akamba meta wealth tau mali musobye mali yemwe yeah weke tu mikinge mwende ndo noko kuongelabu pe matukwana makiyeyo me desperate okay say that okay once you with mama no to oyikalanga ngoyeto kadi nge harusi oyikalanga uyona atiwa takwa baby shower niendete nganoa no with baby shower yeah with baby shower bridal shower no say that we desperate no go ambe uone ndio ndio akili ni say that wenda to anunda mama ndio toa we say that yes no atoa lakini ndio bangwa kunundu ukitewa utiwe weka nundu andalange matwego chiki tumi wrong cho toa asini machangia sina na pressure ukali mwana angania tindawa kanoka kuna wewe naona mwana angania muona ni yeah they mama the boss asima kama mama the boss by the way okay kuna kwa ndina ambo vivyo sio kulu lakini pia si manenga sana sio pressure okay zinga wikulu hiyo mwana anganya tinda bae ni wona nawe na mundu fulani okay sinda not kupush nawe not kwenda kwa nusoliwe so kitumi tuni yasa ndukatwa ndo kwa desperate toa nundu wendo toa na kundukatwa nundu desperate toa nundu ndo twana ebindavika na ndiase ona Bible mazi yeah Bible nduke basi na Yakobo abi miaka fulani atoa no yasa ne Yakobo ya bikala twana kumaanisha mimi binda bika miaka kwa neka ubiga wena miaka 40 sawa ika ubiga wena miaka mbao sawa ndi mwana inge lakini ndukatwa ndo ndume utwa waka na mimi utwana yeah tasi mundu ndakatwa we ate ready miaka kana mbesa kana anything else kana pressure sikatumia otwawa kana siano kesaidia kana maybe no kwachie kana muito we si alafu mundu I take responsibility ya kutethesha tau we akana lakini ndo kasembe otwa wote ready wait until you're ready mundu mwekali ndalili seva wai letho wono kesaidia ni wama na kwa thuka kesaidia nuetela kingo kila mundu mwendo kueleza yaze huyo omwamwa akuna ngwana wewe nguko mwako na bai tina kuongi ndalili seva wai letha wono ka sense kana mbambia na mundu kunenga okutele manja aigwa ngaobwa ngakuwa mundu kukwatha kindu isubiana nake kwa hiyo sio mundu kukuya ngaukuna kana ngakuwa ikalochene no mali chawe ikalochene nundu akaumalicha wana aba mundu kuna akaukuna kindu kingi ni mundu akachange temperament usibera kwa ndo mate siku control kwa sababu mundu su airoka walika nini akita overreact ukasema okay ni muende kana ni mundu nguo walika ba so mundu wa mudembosu okay ona kwa rani mood swings kana situ
pia ikalochene no ndu wapita naku na sindu ingine kitu mikingi undu utona mana mundu kana ena mubango okukuna ni mundu kuka ena excuse fake akalika mumba akaka kikombe kiki kaata okay kikombe chuki kala kumeza ne tindi wambe okay sasa mundu se emanda kindu kitebo emanda ka overload ebo usini mundu ena mubango okukuna so wana wambe so ma sindu isu mbiyo mana mundu ena mubango wa kala usomete kala usomete mundu kesida okay ni kwate mundu to a stranger tu to mundu mwisi labda no and my date for some time. Okay, of course I will date for some time. During the dating before uto mundu da mwisi tu ko ke kala usomete wona ibindukanga okay the nu chene yeah mundu mwenye ndalili seba waeleona wona kuineneo kama naye kuuga maybe ta mundu ayambi yo take full control what you do undu weka pasi kui yani kui nini sapa maybe kui shop with ai kuona my best enu ku limit ya bado nona you no ku limit ya my friends mako you see ndo say a lot na friends mundu si wile think twice about the marriage utanambolika bo no kedha we've always said that nenge na ni mwatu anie ni waambie take full control ni waambie ona maisha makuta tamake ne watu hivi tutia moda bia la matalikete weka ndameka le machene tutabia tumweta tu imagine mu date na waambie yo ku control with you no with iba with iko wachao na wewe siwe ndana imbingi wewe kana controlling isu no as in when there must be respect. Very respect. No ku respect your friends decisions yaku kulodhi no ku respect no ku trust no ku trust as in ko yuluande nwe wasa koye you see ko ukendo kingi hapo insiembinge tenda ndo mambe eka mistake controls finances okay they are enda ku control bo wambesa siaku na wisinu odhukuma ko cheni na we maybe odhukuma KBC yunda vie besa sia KBC na cheni sia ile why ile kalila seva nda ile kalila isu siaku na itani sia siaku na muyatwika kindu yumu atwana nda ile kalila nda ile control mwikalandi mukegwania mukasia mukegwania you agree together, you reason together. Kwesilia imwe kweta uko reason muke kalandi mukasia ndio wa 50 na kwandie wa 60 mwiso wa mwei tikaumasiya 30 na kwandi myambao to yase yisi akwekata maundu mamusi iswinge niwe banga so after all nenge na nudhu komai nwe mawasindusia kunundu imwe yelo kwekali combine besa aya sindusia mudembo sumeka le machene aya as nani mwikali asia wona mayambe yo lose timbers ona chitembers peke yake hata muno ona ti su peke yake peke indo we date mundu with ana feeling okambie ona mundu oti undu unailie tene niwambe yo change maybe niwambe yo change twasita kunena ambe either asunguma meta become cold yakamba masiata uyesa idea ndo kuonia moyota tene wewe ndena moyo ikalo utotena moyo 50-50 aya kindu kinge yambe wewe kama undu wisani wende ni chao kithuku tutabila tumweta tu usisi otanambolika in marriage ndo walika wisi marriage itsetano walika ndo ile uma but as in utanambolika twile tutungu tabia bede we na tumwana boys matabia maikaze tu ya matabia wona dalili sia mudhembosu ambe yosemba kuitene ometata boys wana boys na girls mambe ye kwekalo before mwiso twikasia parents ambo sisi adalili si nwa minoto awa waile kalabau lakini ndina sia weka lebuti lwe moko kanoti lwe mao as in that one is not too much una mundu anise mipango yangaye yuna sema ndana ile dhana tolokile kana mbo kutabia story ya pastors ku advice ati pray for your marriage nende akugona nokie ndina marriage pray for your marriage jika uende na ni mungu aliko kitombe uende trust God for your marriage you know space ndi mungu yutu kana ingi uteka tu okay ngai kunengeta kindu kile ngai kunengeta uwezo waika mwende ndakeka ngaibu kunengeta uwezo oswania ndukete ale metuno kwa kuswania watu neke ndukitu asa mind kana exactly ya kwa hiyo expect ati ngaibu metuno you okaonzwania ambe kana tuwe wase wake ndo watu exactly so
sindilanga hiyo tunenge power to control na ndito ngombe ai okay nibuwe na ndika labubu ange na ngini manda to an extent together mume any bisexual like together na ka na mume. Are you getting me? And I say that what sila kingisana na socio kwate ubanga bisexual mundo uta bisexual ni no kwendo koma naka na koma na yeah koma na mume na koma naka but we mumesia we pray for your husband. What are you praying for? What is it? Wewe si ndio kwa moja. Peke nuketa wawe kwacho na uoka yeah lakini wewe si ndio kana ikana si wewe si ndio mwende ngai bunengeta uwezo weka na ndio si metu nyoka au kwatakwa kwa umabano kwa ndio wanenge akini noma nawe mundu nokukua umabamo ndo no aliteka lambi no okay yeah no kia ando ime kujaji people will talk true onoke kalabu no nena wa no nena wa dino onojamu wewe masiya wa kilia exactly so at the end of the day the bottom line this is your life tuno na no umana balabika kwa wina bika yuko step lenge ekakwa abayundunge so you consult pastor na ndana siona ndugu niwa wako kama hayo na ndana siona koloko mienza okay yes no sio consult my pastors but not to extreme no sio my pastor makatu yao tuboye ni si tuboye sana si tu lakini tiati no bungwe na iko ekalabuju no ona kina ito converse akakwa okay niwe na ngai no okay the philosophy mundu me in my life na si ai I'm only accountable to God. Like nisungia wala wengai. No longi ninyi na atia. Ala ngi mendai meombatia. Lakini hiyo ngabano ngede aju. Ngai wana ona kino approve. Pombi jembikie mwiso ona kenga ino wene nimbikie mwiso. Ona pasa keda tena kana nimbikie mwiso.